megalayapost.news. Nasa bigay ito na kanya. Ni, bakal daw. Nagadau gajing kena balak syok kaweng bat ha gajing penher state ya kakali kawai ketrok kabakit ya ki silinder gas kala hadi bakla poi ha kesenong Saiden bahap ha keserok ba National Highway 6 Haribai District kani gajing ja kala ja ke port khat RBG minmit ha kebala kena ba nakadau gajing penher state ya kakali badru balak syok kaweng ketika ketrok kala ha keserok nakadau gajing persang ban kiar ya kawai kakali bolero ha gani gajing jau driver la mensa mulumala bat unong bot pat ulak ha mensa ujur hading gajing kala kensan ketika ketrok ha keserok halo kani gajing jang ki pelit kanong po kilawan poi mardor syaka gi caka ban pelong ya gajing toket badi kita gi bala mensau lara no cha civil hospital nong po ban yo ya gajing sumar bar gajing toket halo gani gajing ja garang ya chakman Nasa bigay ito na kanya. Ni, bakal daw. Cepat kena. मतलब तो बोलेरो के 160 मार लिया। हाँ उसके बाद मालूम ही नहीं है मेरे को। आपका पोजीशन कहाँ गिरा? तुम्हारा अपना पोजीशन मालूम नहीं? तो मेघालय से होगा। हाँ? हमको से होगा। पोजीशन आपका पोजीशन कहाँ गिरा? थाना कौन जगह में गिरा आपका थाना? megalayapost.news.